Hange utana tu e programa ko ini ke whakaukau o ku Siofakataha kotoa pe ai ngahi Kosipeli e wha. A matiu, maake, luke, pe mosione. Pea koe hoko hoko ko fotua ki nau tolu e tohi tapu, koe hoko hoko wha historia pe ia o no fatu o ngahi Kosipeli ko eni. E la bege tau, fotua ha whakaukau e taha. Ka koutui, ne oso no fatu ngahi Kosipeli e tolu koe, i he hoko hoko koe na fotua ki nau tolu i he tohi tapu. Pea whakakaukau e apostol ko sione. He koe na e mo ui fuoloa, ke ne fatu e Kosipeli a ana, o tō e ne whamamafa ana i he ngahi whaiako a sisu. Me ngahi Kosipeli e tolu koe, o kuna whamatala beki nau tolu, ki he whanonga a sisu i kāreri, hako ai kongalahi o ne ngāwe whawhaiwhikau i māmani, pea whaoski Jerusalema o ne pekia. Ka ko whange whakotua tu hen. O ku Siofakataha kotoa pe ai ngahi Kosipeli e wha ki he talanoa o sisu. Pe te tukanga o whakotua tu i he tau programa ka hoko. Koe uenga e nau Siofakataha. He kuia e whakangata ngata whahistoria. Koe urua ki e kuia e whakangata ngata whahistoria tatau. O ku whatu ai ngahi Kosipeli e wha. Ka mata kotoa pe me papitaiso a sione. Te tukanga whakainina tan amuyange. No ka mata kotoa pe talanoa sisu me sion papitaiso. Mwene papitaiso. E papitaiso a eiko sisu karasi tatau kotoa ai a matiu, maake, luke, ma sione. Pea ku nau whakaosi kotoa pe. Ki talanoa o e toi tu, mo e ha ere hake a eiko sisu karasi. Pea talamai e sione ke te tau tolu. Tene toe foki mai. Aia koe whakangata ngata whakahistoria. Koe ngai whakangata whakahistoria. Koe talanoa koe o sisu nau talanoa i. Mei he papitaiso koe o sisu e sione. O au ke ne toe foki mai. Aia unau tatau koto ai. Koe tuku whakaholo fokia. Lau he kau wako tokua koe ngai Kosipeli Siofakataha pe. Matiu, maake, moluke. Koe hui he tatau pe uafua taha. Nau kamata me alo e sisu, whaoske toi tu a sisu. Tarama e luke ke te tautolu me ki konga ko tānak mei a maake. E haere hake a eiko sisu kalaisi. Tarama e mātiu ke te tautolu, whaoske kia palomesma e eiki. Teu i te mautolu o au ki ngata anga o mamani. E hangarewa he kau wako ia tokua o whakawhai kehe ia e Kosipeli a sione. Koe hui he kehe ai whamatala ia o Kosipeli a sione. O nau pehe tokua ki nau tolu koe Kosipeli a sione ia o i kai ha mea whakahistoria iai koe ngai mea whakalau maari. Ko rau ko whange whakotu atu o ku tae mooni a whakotu ko ia. Ko sione, Kosipeli a sione taha. O ku ne talamai ke te tau tolu na e tu o tolu ai haere sisu ki Jerusalema. I he fo i tau e tolu koe na e ngāwe whawhai whekau ai. Aia, kono mooni koe Passover, kātoanga ha siu whai whatau. Pero taha ngai kātoanga ko tūtu uni e Sihova e te utalono mai taha no Levitiko vai watolu, kua pau ke ha i Jerusalema e kau tangata kotoa pe. Ko sisu koe tangata siue, na ne tauhi apita ngai tūtu uni e lau a Mosese, he koe ne hoko mai ke whakakakato ngai mea ko ia, o kau ai be ai tūtu uni e Sapate. Pena e tū o tolu, ai haere sisu ki Jerusalema, i he tau e tolu koe na ne ngāwe, whawhai whekau ai. Tau ilo peki tau tolu, tau huru māua, pe koe na nau whanonga pe amoe ni o mātua ki Jerusalema, whai ai o wau koe e hasiu, kono whapapau ia ko hike ki tamasi, me tuunga koe tamasi vare, ki he tamasi kune ako, ai wholofola ai otua. Mena nei huinga e nau whanonga koe ki Jerusalema, tā no ke aluke waheua. Ka koe huinga ulawi ki ai, ko sione o whakahistoria taha, i ngai Kosipeli e wha. Ko ngai Kosipeli e tolu ko ulau nao Siofakataha. O kutua taha pe ai haere sisu ki Jerusalema ki Passover, ai koe ni haere pe koe na e pekia ai. Ko tau ilo kumoni ange talanoa sione whahistoria. Ai koe uhinga, ko whakotua tu koe uhinga ia ko pehe o ku Siofakataha kotoa pe ai ngahi Kosipeli e wha ki talanoa eiko sisu kraisi. Pea o kunau talanoa kotoa pe ki he ngahi mea na e hoko i historia. O kui kai mooni whakaukau ia pehe
koe Kosipeli whakalau maari e toku asio nei. Nau whamatala kotoa pe ngai mena hau ko historia. Aia, kura whotu e nau tana atua nei. Koe uhi, koe whakangatangata whakahistoria. Nau kamata kotoa pe nau whakamatala me pekia me papitaiso sisu e sione. Papitaiso sisu e sione. O nau ngata kotoa pe ki pekia to e tuu ha ere hake mo e toe foki mai a eko sisu Kraisi whaosia koe Kosipeli a sione. Kono ua, o ku tatau ai aho nau whakangatangata whakaetohi. Kono moni fuke koe nau whakangatangata whakaetohi. Aia, koe uhinga whakangatangata whakaetohi. Koe ke nau whakamatala nau tolu e ngai tau koe waha alo yo sisu kono tau tolu noa. Nau whakamatala be nau tolu ihe nau tohi. Ai alo yo sisu, pe longo ai, pe toke aha mai be sisu tala mai luke ke te tau tolu ngofuru nai he kamata ni ngawe. Pe kamata le vai ngawe koe eiko sisu. Kasi pe nau whakamatala be, ko ngalahi e nau whakamatala, o ku nofo taha e nau whakamatala ai. Fui tau e tolu ko e ngāwe ko e eko sisu. Ko nau whakatohi. Kamata me baptaisu ko e nau whakamatala e baptaisu a sione. Pe hoko e ngāwe ko e na whaigo sisu ko i kāreri. Mai e sione ke te tau tolu na Jerusalema pe foki kāreri. Pe hau ki Jerusalema ke Passover foki kāreri. Hau ki Jerusalema ke Passover o ne peki ai. Aia, o nau whakamatala ko toa pe, o nau whakangatangata whakaetohi. Kamata me nau whakamatala me baptaiso o sisu i a sione. E kono whakanofu ia o sisu koe misaia. E alua nau whakamatala o ngata ke toi tua eiko sisu kasi mone haere hake mone toi foki mai. Mai no pita ke te tautolu e ka inga ko kuinga whaam ke whotua ai whakaukau koe ni ai Siofakataha ai Faa'i Kosipeli. Koe hi, he koe Kosipeli pe e tahana e malangai e ka apostolo. Pea koe uhinga no fatu e ngai Kosipeli, koe whakamooni, whaka-apostolo ia. Pe koe whakamooni ia e ka apostolo. Koe whakamooni siopau. He ko nau tona nau whanonga mo sisu. Ai koe uhinga no tolu ia. Koe ngai Kosipeli e wha. O ku fatu katoa ia e ki nau tolu. O makatu unga i he whakamooni a ki nau tolu. Na a nau whanonga holo mo sisu. O talu me ono papitaiso ko sisu ia sione. O ao ke haere hake ai eiko sisu Kraisi tala mai tene toi foki mai. Eia, ko uhinga rahi e tolu ko peku Siofakataha i ngai Kosipeli. E wha. Urua ki ko na whakanata whakahistoria, ko mata ko toa pe baptaiso koe o sisu e sione, ngata ke toi tuu, haere hake, mene toi foki mai. O hoko ai pe mui kia na whakanata whakaetohi. Na whakanata whakaetohi. Kono tolu. Maheno mai ka te tau tolu ai, koe whakamonien e ka apostolo. Fatu kotoa e ngai Kosipeli e wha o makatu unga i whakakaukau. Koe whakamonien e kau tangata koe na nau whanonga, whakataha mo e kiro tonga ne kei mamani. Io monbe, ko maake na i kai kauai, kauhanga i maake o hikitohi mai ka te tau tolu, ai whakamatala, siotonu, a apostolo ko Pita. Ko loke, io na kaunga whanonga i me apostolo ko Paula, pea koe tala mai luke ke te tautolu na kamata ni fatu ni Kosipeli. O si ai pe ngai tohi ni o si fatu ia o whakamatala. Ai mea koe ni ai ni whakamatala mai e ia i he ne Kosipeli. Eia, ko whakamoe ke whukotua te te motor. Ko whakamoe ngai Kosipeli e wha. O kunau Siofakataha ko toa peo mga tuunga e ngai uhinga e tolu koe na pea. Ko Kosipeli pe taha na maranga aki e kau apostolo. Pea ku tau mo ki tau toki tau ilo. O taha pe. Uai ke Siofakataha e tolu koe ka sio keha sione. O kunau Siofakataha ko toa pe, pe te hoko atu tengai programa ka hako, ke whainohino ki mau tolu ke uhinga, o ku Siofakataha ko toa ai Kosipeli e wha.